hilabay tahapar umpamahan hasupaya maluhay kahatihan. In paghambuok sin usog iwan sin babae, labay hapagtiaon, sa pantun paghambuok sin bungang kahoy iwan lupa. In bungang kahoy, di siya mabuhi bangway lupa. In lupa, di makarihil kamumpa atan marayaw bangway roon bungang kahoy. Hangkan in usog, maghajat ha babae. Damikyan in babae, maghajat ha usog. Hasabab yadto piyamong sing mga ulama, rajulun bilam ra'atin wa in kana ghaniyan mu'addab. Wa mara'atun bila rajulin wa in kanat ghaniyatan mu'addabah. In usog bangway roon babae, hati niya way asawa, misan pa yan nagkarayahan in kabuhi niya binsana. Damikyan in babae, bangway roon usog, hati niya way roon bana, misan pa yan nagkarayahan in kabuhi niya masigpit. Diyan da simbungang kahoy di mabuhi bangway lupa. Iban in lupa way roon dayaw niya bangway bungang kahoy. Kakitaan mo yan. Atod kaw pausog. Way papaghula. Atawa babae. Way roon papaghula. Labi luwa na in sugol maas, budyang maas. Misan pa yan umuyong, in uyuman niya makahansol. Sa atod kaw pa uyom sin tao nakaasawa, yari hataasin palalihan. Sambat sin Tagalog, ngiting tagumpay. Pangantin usog, pangantin babae. Kawa kaw pangadjian habungang kahoy hatatkala hitanong palupa. Inlando mahal ka amuna in binhi. Sabab unuin hikatanom binhi doon amuna in dumagbos batang tangkay dahon iwan bunga. Di ta kakitaan in binhi yaw halong lupa. Sabang lara in nakabutang gumawa batang lara tangkay lara dahon lara magbunga lara. Bang biki mampalamin nakabutang, batang mampalam, tangkay mampalam, dahon mampalang, mabunga mampalam. In pagtiyaon, mahal ka in binhi, pangantin usog, ibang pangantin babae, sabab amo na ini imparag buson sintuhan, hapag unong-unong niyo di hadunya dagpagpaadlaw susunod. Uno in binhi, mga pangantin usog, ibang pangantin babae, amo na in niyat. Uno iniyat sin babae magbana. Uno iniyat sin usog mag-asawa. Haniyat nila karwayaon amuna imparak buson sin Allah. Nakauna on hambuok sultan ingan niya Najmuddin Ayyubi. 5 na way pa nakaasawa. Sultan si hawla Iraq. Laong si manghud kakalong niya may takawala pa nag-asawa. Laong niya nang lalawag ako babae katutupan ka, kuwa pa ako nakalawag. Uy namatawd saan, maasawa tamang kita mabaya. Ayaw na anak sin sultan ini, anak sin kawasahan ini, anak sin bangsawan ini. Di ako long niya mabaya. Nabiya din yung babae lalawag mo, uning piyamong niya. Uridu imra'atan ta'khudu biyadi ilal jannah. Nang lalawag ako long niya babae, amuin, ambitun ako palong sulha. Nalong niya maunit ko makalawag biha, mang ambiton ko sa pakisisi, aun, mga rasa tabiyaw. Nalong niya, man akhlasa lillah razaqahullah. Hisyu in ikhlas karna sin Allah, lidjikian sin Allah. Wali mo kay halom sin mga pila adlaw, nag-i-story siya sin imam hamasjid, o di matong babae. Mabaya duma magbak iwan imam. Nana maibday-day imam, diya nagbisara yung babae. Laong sin imam, inda nagpara ako hambuk usog pawain yung magpangasawa, mita wala mo tiyay ma. Nalaong sin babae yaon, apa imam, bang halingkat usog way na dumayaw. Hapag dayah way roon na tawaron. Sa bukun biha sin usog yaon nilalawag ko. Nalaong sin babae, laong sin imam, babae, usog biya din lang nilalawag mo inda. Laong sin babae,
Uridu fatan ya'khudhu biyadi ilal jannah. Nang lalawag ako long niya usog, ambitun ako palong sura. Na di mo sinajmudin, asibo long niya biya niyat na mo. Amo ilong niya, susungon makaanak kami, mahinang nakura si Muslim, kawaon magbalik in Baitul Maqdis, dahil halima si mga Nasrani. Hawak to ito Nasrani na doon. Kaya pamong day sabi ni, najmudin hamanghod niya. Sehingga piya ngayon niya, imam asawahon ko na maawa yung suy-suy biha. Laong sin imam, bukun niyang katutupan kay wat miskin yan, mag-ipat kambingin maasin, ikaw ang bukaw sultan, bukun niya tumahal ka. Nakapagtiyaon sila. Limahil in anak nila, hati ko kakilahan da singkam. In anak niya, amo nahi Salahuddin al-Ayyubi. Oy, sultan da kula, kakilahan. Nagkawa sin Baitul Maqdis ting halima sin Nasrani. Hangkan hapagtiyaon, subay, mahambuok iniyat sin usog iwan sin babae. Muna-muna hiniyat niyo karua pangantin usog iwan pangantin babae. Sa mata-mata karna sin Allah. Sa mata-mata magad hapamandok sin Rasulullah. Iwan mura-murahan hapagtiyaon sin kamu bangman masampur na inagaman niyo karua. Sa babapagtiyaon maukab in ibuhan lawang karayawan. Magulan in pahala. Nakaw na subol pa kaw, matud ko babay, way pahala, gaman bang makalando, magdusa. Nabihawon no to Julbin, pagkawin ko to Julbin. Umatod sa dya kawa asawa mo, pahala pagdoy. Allah. Nabang museum yulinan mo ilima sinasawa mo, in pahala yaw lipat gandahon maghangpo. Nabang siyumon pa, lipat gandahon maghanggatos. Nabiadiin bang lumawi pa rin hadto. Hangkan makaulong, intao bang subol at tawabudyang dum-dum magtahadjud, adlaw-adlaw magpuasa, tuog sa jasin dua magtiyaw, may napagtahadjud, matawag pimpahala niya. Hangkan sabdasin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man razaqahu Allahu imra'atan salihah faqad razaqahu nisfadin. Hisyun lidjiki an sin Allah baba imarayaw lidjiki an nahangtunga sin agama. Impagtiyaw ni nahangtunga agama. Sa lugay inta usubol pabudyang pa misan bukon hat full blast ini ibadat. Misan miabot pa 5 blast atau 6 blast, 7 blast. Tunga day niabutan niya wala pa nasampurna. Nabihaon, Masya Allah, nasampurna in lawang dakula. Hangkan malago pagsyukur na to pa Allah Ta'ala. Hikarwa pangantin usog, ibang pangantin babae. Mahal ka habungang kahuyan inbunga. Inbungang kahoy bang wayroon bunga na hinangon durok mul kayo. Hatat kala siya nagbunga, marayaw imbunga, ipatun marayaw, magmumpaat, mataw din makuyag, hikapara pa imbunga niya parukay hula. Inbunga sim pagtiyaon ini, amo na mga kaanakan. Mabaya kita bang kita magtanong, imbunga ta masarap, bukon bunga halo. Wayroon taw makuyag bang siya nagtanong, imbunga niya halo. Hangkan bang kita ini magtiyaon, huwat sing kita ini imbunga ta bukon halo. Hakanin doa ta pa Allah, qurrata ayun. Rabbana hablana min azwajina qurrata ayun. Ya Allah, dihili kami, anugarai kami bunga. Tubo, dengha asawa namo, dengha amuin suring saing-sing namo, amuin anak hikakuyak sin pangatayan. Bunga marayaw. Amuyan in target. Bunga marayaw. Bukon hat marayaw, mataod. Mataod. Angkan jukop na ito Julbin mga 1 dozen o pinasan. Ayaw ko magkahakad simbihan. Sabab in anak mo amuna in makadua akay mo wang matay na. Ati ko bihaw di mo ratuod ka na naman biya diin. Sa bangkaw halong pakubulan niya, dua asin anak mo sumampay mo kayo. Nabang dua rin anak mo, dua rin magdua. Nabang lisuan pa'y ng buok da kuman.
Napamahang putag doy na anak mo biha, nang pamatuyo pa magibadat katan, dayahan kau halom kubol. Nabiyahon, kabayan niya dua, nabang anak sapi, suway mataon, inamahal ka pa sa anak sapi, rin anak taon. Anak sapi, insapi, bangkaw matay na, sumbayon pagpituhan. Sa anak mo yan, magmumpaan. Sarta pagtuyuan, biya din dumayaw. Biya din kunsi, pangantin usog, pangantin babae, amo inlidjikian kau anak marayaw. Laong si Abdullah bin Mas'ud, birrul walidain dinun wa dainun. In pagbakti iwan pagmarayaw padua mo maas, dinun agamah wa dainun iwan utang. May ta na tawag agamah, hikasud mo suha. May ta na tawag utang, bayaran kay mo sin anak mo. Unin maana niya, bangkaw mabaya, dihilan sin Allah, anak marayaw, hinanga inbaran mo anak marayaw. Angkan pangantin usog, ibang pangantin babae, pagtabang tiyabangi kamu karwa, biya diin, inta iwan mo yan, mahinang anak marayaw pamaas niya. Bukon mo karay balin urangan mo. Bukon mo karay balin urangan mo. Sabab tabiya umang magjatubihan, dimihil in asawa pamaas, biya bukon marayaw in kusi simba na. Mamisita imba na pamaas, bukon isab marayaw in kusi sin asawa. Panganal niya, inurangan niya, karaybal niya, bukon. Inurangan mo, lawang sulga mo. Hangkan, pagtuyo inyo karwa, biya diin in kamu mahinang anak marayaw, anak magbakti pamaas, hasupaya anugharaan kamu sin Allah, anak marayaw. Uno-uno in karayawan, bakas niyo na dirihil hamaas sin kamu, doon naka amuin tabang hatiap-tiap bulan, atawa hapagbisita, ayaw sampay impagtiaon niyo ini, mamugto isin hinang marayaw niyo hakayaksahan niyo paghinangon. Hari na kamo makabisita, bisan da kumantiks mangumusta. Amo yan in hikarwa. In hikatu pangantin usog, ibang pangantin babae. Landok mahal ka habungang kahoy, bang mo siya hitanong in pagtawahon gamot. Sabab gamot ini in dumihil kaniya kusog hapanindog niya. Sambat sin MC kay no wala kuratud kihatihan biya mga English niya biha. Sabab wala da ako nakatalos nag-school. In gamot mahal ka. Nakadto ko pa imisyo o mambia sin kawil century laggo way lumago. Malikad maluho. Unin nagkangi bunga akahuyaw gamot. Nahalo ing gamot. Bang mahalo na ing gamot, amo pa ka magbagyo maghunos. Hangin sadya arak-arak malihad na. Uno ing gamot hapagtiaon, sambat sin MC takain na, love. Paglasa. Ing gamot hapagtiaon, paglasa. Bang magtiaon mo'y paglasa, binsan na. Binsan na. Lang ya, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi, man tazawwaja bighairi hawa hasratun wa nadamatun ila yaumil qiyamah. Hisyu in magtiaon haway puunan paglasa pagsusun iwan kabinsanaan sampay pagkamatay. May takita ni magtiaon malasa. Hangkan di kita magpi. Way pagpi sin pagtiaon. Haumol, haragbus, habangsa, hawarna, in kapital niya malasa. Hangkan mauno diin bugat iwan gawgot sin paglasa. Sambat sinamin kuhan, in mabugat law niya gumaan, in malayo sumuok, in bingkok muntul. In tigidlom sumawa, sabab sin paglasa. Nawayroon na pagduwaro, basta magtiyaw, naglalasa na yan. Amo pa kay sabi magtiyaw, nagmisan, way pa nagtitiyaw, mataw din naglalasa. Hangkan na mo ining gamot. Bang nagkanging gamot, may nino ka, may tabi, ang kaibanan nagbukit. May ta sila nakapagbukit, kaibanan taka-anak na in nagkangi gamot, nalawa in paglasa. Na in pangasubo, pangantin usog, pangantin babae, uno in pagtawakon paglasa. Laong si mga ulama, al-hubbu ihtimam. In paglasa, pagparuli. Paglasa, pagparuli. Wa ma laysa kadhalik fahuwa mujarradul kalam. Bang aun taon na may tabat malasa kay mo sa wayron paruli kay mo, bisara sadya bukon yang bunal. Ayo ko magkakal. Fake news.
Bisara sadya, ayaw ka magkahakan. Hangkan kita ba in taon naglalasa, habihaon masa ini, apag paruli niya, oy, subo Arab pa, teksan na, kumusta ka na? Nakainom na ka, nakapaiho na ka, mauno niya na. Hangka adlaw yan in text, masya Allah, magut mga gatos pa iho. Dihan ni pagparuli niya. Diyadjakahan niya sampay papagkaon, away iningat misara. Sehingga ka na naman simbabay, malasa ka niya. Yung mga anniversary nila, diyadjakahan, in birthday, diyadjakahan. Banghat na kuman load yan, bukunda sama kuhan. Bihan load, bangway load. Kana naman simbabay, malasa, ba't piya paruli siya? Sabab amo nini pagbahas sa yung paglasa, bukun sukal-sukal. Sa ingat sim usog magbisara na, amoy mga janji niya sampay papuntukan langit dihan, kumawag hintay niya siya. Al-hubbu ihtimam. Nahangkan, sambat si mga kauma, maingat lang niya manukal-sukal. Nahangkan pangantin usog, hinangain baran mo yan sukal. Inasawa mo kahawa. Inba na ini sukal, inasawa kahawa. Perfect match. Bangkaw magtimpla kahawa bihan pag nanam mo, nakalando inli mo, hisyo imblemon mo. Kahawa tawa sukal. Sukal. Nakataud long mo yung sukal. Bangkaw nagtimpla kawa pag inom mo nakalando impay, hisyo imblemon mo. Kahawa tawa sukal. Sukal. Yung kahawa sal mapait. Unini pa mo, kulang in sukal. Sabang pagtimpla mo yan, ba't masarap ba mo? Hisimpod jihon mo, sukal atawa kahawa. Kahawa. Masarap in kahawa. Correct. Inba na subay bihad to. Asal din nga panag na anin siya maingat manukal sukal, asal karya sali subay imbaran niya hinangon sukal. Uno problema, magjato ha family halumbay, kasaan ko. Kalamahan ko. Sabang amuin, hati niya, karayawan iban, kanikmatan na hindi matong, hibalik niya paasawan. Dihad to, yung pagbahasa hulong niya paglasa. Na pangantin usog, misanda kuman, maniyo-tiyo nasihat kay mo. Tungod pabaran mo. Muna, inikaw bihaon simod na pahambok kahalan na hinang nakauban na sinasawa mo kalasahan, bisan na kumanto nasihat, bali na magpataod. In muna, paliharaa in asawa mo, sabab amo na yan in pagtawakon paglasa. Biya din in pagpalihara mo ha asawa mo, paliharaon mo into para kala kani. Muna paliharain pangatayan. Ayaw pasusaha. Halgaiin pangatayan, ayaw patangisa. Muliyaha. Halgaiin asawa mo, biasin panghalgai mo kan ina mo. Sabab in asawa mo, amo na insusungon mahinang ina sin mga kaanakan mo. In Nabi sallallahu alaihi wasallam, di niya pagpasusahon ipangatayan sin asawa niya. Pagtuyuan niya, biya diin halomsan niyang sadya. So inga na kami sa nin Aisha, nalawain gantong liog niya. Gantong liog niya na kami, naglawag siya. Ya Rasulullah, nalawalaw niya gantong liog ko. Liawag sin Nabi ring halumbay, pakuha simbay, naglawag siya ring hapuas isya, miabot sa japasub, wala nakatug, hapaglawagan. Bangman, di masusa, in asawa niya. Biyating kahalan sin pagparulsin natin. Hangkan innabini bang kabuhi niya, maghimumungan way dumayaw. Magdaha asawa way dumayaw. Dihilan kita hadithin Nabi parsugpatan pabana akmalul mu'minina imanan altafuhum bi ahli. Insa sampurna pag-iman sinta ubar iman amuin usog mahanunot ha asawa. Hangkan Oto Julbin, suway kaw mahanunot ha asawa mo. Magbisara, mahanunot. Piil palangay, mahanunot. Innabi, bang siya magtawag asawa niya, pagtawag ko ni asawa niya, pagtawag niya, Humayra. Ima na sin Humayra ini, malingkat babae,
kalasahan ko. Hangkan bang kau magtawag asawa mo yan, mo mga sweetheart, darling, sulga ko, jantung ko, sa ati ko na mari tatawakan niya. Hangkan nakawiyaksahan lang niya, bawas pag manisa yon, long si mga kamasan. Biya di lang niya pagtawag mo ha asawa mo. Sabab mabaya nila dumukon, insun na sinabi. Bakon magtawag asawa, hoy. Magtatawag hoy ni TN. Hoy, malapit nang ma-expired ang anding. Yan. Ba magtawag asawa yan? Dang, love, babes. Babes. Bisa maas na babes pa. Kunot na baby pa. Yan. Sababin na bini romantic. Diyadjakahan yung pangatayan. Mayta, in babae ini, laong sim mga ulama, hubbul mar'ati fi udniha. Impagla sa sim babae, maglaway hatay nga. Hangkan bang inusog, maingat, manukal-sukal, mataw din maya kaniya. Sabab siningat niya magbisa rin, usog yan yan, babae yan. Malingkat ko hindi, babae. Pangirukan ko, sa pag-uwi, pabay, makahangpot tagli, mamanami. Yan, nung naiyan ako, nung malingkat, babae. Abihan! Bihanin, babae. Hangkan, suway yung babae, usog yung banay ni, maingat, misara, pagpakuyag sim pangatayan. Amo hindi masusa. Pianglangan sin nabiin mamumung imba na paasawa. Pianglangan sin nabi. Bisarahan mangiin asawa. Pianglangan sin nabi. Labi ruwa na bang pasakitan imbaran haram. Pianglangan sin nabi. Subay marayaw sa jengkaptan. Nangkan julbin bangkaw sa pa madumatong imasabihan. Dukalan kaw ha asawa mo. Mangdada kaw ha asawa mo. Asal kita dirihilan solution sin nabi. Nakaminsan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam diukalan na asawa niya, Aisha. Laong sin Nabi, ya kau Aisha, diukalan ako kay mo. Gulhula ako. Nagiulhul siya sin Aisha. Pag gulhul kaniya, sabda sin Nabi, nalawa na indukal ko. Amo yato ni pagpalawa sin dukal. Bukon maghantak sin lay. Bukon magsuntok sin mga kabinet. Magbinis ang kita magbalik. Sa bangkaw dukalan, nalamudang biya nang da ako, guluhula ako. Naguluhulon na kaw malawa. Bang di pa malawa, na siyuma ako. Na pa wala pa nalawa, na sungi pa, malawa dasa. Amo inisun na sin Nabi, sabab, dahil kita ini malam magdatong imasa na maaw ni biya parakala, piyag saggaan, wala piyag amuhan, isolusyon niya sa biyawaita si Nabi bihanto. Jakahan in kahalan sing pangatayan. In Nabi ni magdaasawa romantic. Kita bang magtiaon aon long niya dulang pangantin. Ubus siya to magsungit-siyungiti. Ubus magsungit-siyungiti ang pangragnaan, di na magsungiti sampay pakamatay. Bukod bihati sunna. In Nabi bang magkaon sa kahawa siya magkaon ni asawa niya. Bang siya kumawa na lamay, hisungit niya na apaasawa niya, hipakaon niya intunga. Ingkapinto nga, amo ingkaunon niya. Bang siya minum tubig, kumawa siya tubig, painumun niya na inasawa niya bihan sintunga, ingkapin, amuin inumon niya. Lawagon niya pa yung piyagbutangan lips sin asawa niya, dito niya to di sa bibutangan lips niya. Amuin yung karomantik sin na bibita hadith. Hangkan indua magtiyaw umam malsin biyahay ni insya Allah abutan sila po di makapagkalo. Di. Buko na waktu pagtiyaw na dyan magsungit-sungit ya. Nabuko ni sa di nga panagnan pagkausampay pakahiyo na po sa nagsusungit sa jabihan. Laulon ka. Misan da kuman makaminsan. Aun makaminsan diyan. Insya Allah papaghambuukon in pangatayan. Sabang di nagkaunin in asawa, in bana, yato mga upis magkaon, di magbatok biyan kabiyak sahan yan, aun sadya masa, mahunit mabutok in pangatayan nila. In hikarwa pangantin usog, uto julbin, paliharaa in jasad sin asawa mo. Jasad sin asawa ini kalakihan paliharaon. Kalakihan nafakahan pagkauna mo yung katutupan kaunon niya. Buko namin favorite sinusog, sukang isab sin asawa. May nino na siya intaw-intaw ni nasawa niya. Sabab sukang.
Sa dihilan niya nafaka, kasusuban pagkaon, kawiaksahan pagkaon. Dihilan niya pakayan, magtupahabaran. Bangso pa man nagula kaon waktu mapaso, waktu mahagot, dadilan mo katutupan ang kahalan. Iban sindihilan mo paghulaan bay maamo, mahayang masanyang in paghula-hulaan. Pabasong paglasa. Aminin pagbahasa ulong niya paglasa. Inhikato to Julbin, paliharaon mo in nyawalihan sin asawa mo. In kataan magtiyaon, in kawayaan niya yan forever. Banglong niya nakapagtiyaw na nalong niya, forever na kamo. Actually, di hado niya walang forever. Matay ra kita niyo kataan, magunahuli. Magunahuli. In forever, halong sulka. Hangkan, pangantin usog, pangantin babae, bang kamo mabaya, forever kamo salama-lama. Bukod sa jadi hado niya, dagpak paadlaw susungon, makapaghambuk halong sulka. Pagsama-sama kamo mag-ibadat pa Allah. Pangantin usog, daha in asawa mo mag-ibadat. Katansin daakan sin Allah, tunaya. Daaka kaniya. Muna-muna na insang bahayang 5 waktu. Sabab bang indua magtiyaon ini bukunda pia paghambuok nila in paghambuok nilin liyaway hapagbabuka patuhan. In Allah nagfarman al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu. In mga sila naglalasariha dunia haadlaw susungon makapagkuntara. Amuin pialihara niya sadya in jasad, pialihara niya sadya in pangatayan, inyawalihan piasaran niya, haadlaw susungon, tuntutun siya. Hangkan, uto Julbin, daaka in asawa mo, sin uno-uno katan, dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala. Amu yatuin, misan da kuman maniyo tiyo kayo. Arapon, kayo mo pangantin babae, inda nurur rahmah, malingkat nga, nurur rahmah. Sahaya sin kasih iwan lasa. Kabiaksanin babae nagdangan bihay nini pati lasahon. Malasa magbana kajakpat ko to Julbin. Na inda nurur rahma imo na muna nasihat ko kay mo unungiin baran mo unungiin banamo sin sifat qanaah. Daha mag-unong imbana mo sin sifat kanaa. Uni pagbahasa sifat kanaa, satisfaction. Uno-uno na hikarihil simbana mo, tayo maahalom kugkuyag pagsyukur ka. Makawi siya nagdara lamay niyo sapi, alhamdulillah magsukul. Makawi nagdara ilamay niyo manok, alhamdulillah magsukul. Makawi nagdara ilamay niyo ista, alhamdulillah magsukul. Makawi nagdara ilamay niyo tahay-tahayra, alhamdulillah magsukul. Amo ni bunal pagdaya. Bukod ni pagdaya hataw sinalta. In pagdaya halong pangatayan. Bang intao na kananam na jukop unuin aun kaniya, dayahan na siya. Sa misang pisam nagabutang po milyon in sinya, bang kulang pa kaniya miskin. Naon niyang babae, dihilan simbanang po ngayon, kabayan hanggatos. Dihilan simbanang hanggatos, kabayan 500. Magpabi motor, Nmax, kawihan na. Magpabi Hilux, kawihan na. Makaulongin ba na? Amin dyan na naragbay. Dang long ni naragbay tayo ta nakabi aircon, bihi kita aircon. Mami, imba na aircon. Dang taka TV naragbay, bihi kita TV. Mami, sabihin ba na TV? Dang nakabi Hilux naragbay, bihi kita Hilux. Uy, niya kaya ingatan, naragbay niya, imba na, doktor. Na imba na niya, kung doktor. Makaulong-ulong. Bang imbabay ri pagkansuban, masapat matay imba na. Maita. Sabab husa imbaran na pag-usahan. Luukan. Mahinang banya ka. Hangkan, bangkaw mabaya. Mahabayin umur simbana mo, ayaw sukatis hindi niya kakausan. May nino na ko, imbana mo puti na pagtuyung buhok. Simbukon pamalaas. May tini na biyari. Sabab stress. Amin siyukat mo yaw, mahunit niya abuton simbiya, panganal niya. Hinikarwa inda nurur rahma na in asawa ini amuna in imam. Hangkan subay in asawa magtaat ha imam. Bang rumuko in imam, rumuko in asawa. Sumujud in imam, sumujud in ma'mum. Hangkan yakaw inda nurur rahma pagtaat kaw habana mo. Sabdasin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ayyuma mra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Hisyuin babae, mawafat halong kiaunan, makuyag imbana niya kaniya, makasud siya palong sulka. Kuyag sa jasimbanan ni makasud sulka inasawa.
Hangkan pagtuyo iya kau pangantin babae, tay pagmuhut-muhut kawaa in rida sin banamu. Katan sin daakan niya hinanga. In katan sin kahukawan niya layui. Sabab doon nakabutang in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hikato, kahinapusan inda nurur rahma. Signing of contract. Aun hadithi Nabi sallallahu alaihi wasallam parsugpatan pakababaihan amuin Nabi lang na insilay ni aun paghula. Sabdasin Nabi sallallahu alaihi wasallam nisa'u ahlil jannah. Ini baitan takaw babay magpakasulsul ka biya diin. Nisa'u ahlil jannah in babaih tausul ka unin sifat sabdasin Nabi al walud al wadud. In babaih tausul ka ini al walud babaih pati anakun. Angkan ayaw kau maluman, iban ayaw kau mahanggaw, bang mataod inanak mo, sabab imbabai pati anak ko niyan, tausul ka, sabdasin na. Inhikarwa, alwadud, babai malasa magbana. Uni pagtawa kong babai malasa magbana, sabdasin nabi, allati idha zulimat akadat yada zawjiha, wa qalat la aduku ghamdan hatta tarda'ani. Imbabai malasa magbana, amu imbabai, bang sila makapagkalo ibang bana niya, bana niya pa'y nagsa, inka niya kurit. Kadtuon niya imbana niya, kawaun niya inlimas imbana niya, hibutang niya padaghal niya, iban pagpamung niya, dang, sapahan ko pa Allah, di tuod ako matug sa hingga maapun mo ako. Aminin babae tausul ka. Babae tausul ka pagbasaon, babae maingat mangayo, kamaapan habana. Na yun sa tayo ni mahunit ta babae, sabab babae na ma-pride. Oh, di ko yung pangayuan maap, si babae, di. Mahalo ko pagtakaran. Oh, mahalo ko pagtakaran. Sa biyaitaan kau sinabiya kau babae, ya kau asawa, bang mo, piagangan, iyatuwang in pride mo yan, langayo kau kamaapan pabana mo, ikaw na in babae tausul ka. Amoy iniin, bisan na kuman maniyo ti nasihat kanyo karwa, sabab in waktu tahaw po, sarta pamanga kata nakasaksi ban nakahadir hadlaw ini duaahan na to in pangantin usog ibang pangantin babae mura-murahan papagbarakaton sin Allahu taala sarta in masipasubol iban sin budyang labi luba na in subol maas iban budyang maas na ando na us-us na kamo sabab masuok na magkiamat. Ay, Ni rahim qala rabbukum Allah